أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. U ime Allaha Đelešanu, milostivog, samilosnog, slava i hvala našem gospodaru, Allahu Đelešanu, gospodaru svega, salavat i selam, vječni mir i spasa njegovog poslanike, miljenika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, naše bosanske šehide i sve muslimani i muslimanke koji su živjeli, umrli sa Allahovim srcem, sa Allahovim imenom u srcu. Draga braćo i sestre, cijena djeco i omladno, drago mi da vas mogu pozdraviti naš lijepim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum. Želim da vam izrazim dobrodošlicu da današnje obilježavanje jednog značajnog historijskog momenta za nas Bošnjake, posebno Bošnjake, braćo i sestre za područje općine Prijedor, 31. maj je dan bijelih traka. Ja ću sad pozvati grupu naše braće i sestara koji su sa tog dijela naše domovine da obavljaju program koji su planirali. Pa eto, možete budemo ovdje, a vama svima hvala što ste došli da obilježimo ovaj veliki značajan datum, da Allah da hajr, da žrtve ne budu uzaludne, da se Allah izlije svoju milost na njihova duša, srce, a na nas da istrajemo na ovome ko smo i šta smo da živimo. Grana bijela, kraj bogaza, kroz brdinu bijela staza, u Bosnu kad se zabudiš, kroz brdinu bijela staza, u Bosnu kad se zabudiš. Bijeli ihram čabecki je, osmijeh bijeli vječji je, bijela bošća za sofre je, musafir kad se pogleda,
bijela bošća za sofreje, musafir kad se pogleda. Bijeli nišan na mezaru, bijelo ruho za seharu, bijela svila u beharu, kad je lago dodirneš, bijela svila u beharu, kad je lago dodirneš. Bijeli bajrak vijori se, dašku vjetra veseli se, bijelim svijetom nek čuje se, da krajina ljuta je. Bijelim svijetom nek čuje se, da krajina ljuta je. Sve nijance bijele volim, bijela, bijela, lijepa svaka, sačuvaj nas, dragi Bože, samo bijelih, bijelih traka, sačuvaj nas, dragi Bože, samo bijelih, bijelih traka. Bijeli nišan na mezaru, bijelo ruho za seharu, bijela svila u beharu, kad je lago dodirneš, bijela svila u beharu, kad je lago dodirneš. Assalamu alaikum. Samo par riječi. Htio sam samo da kažem pojam trake. Ništa nije novo u Prijedoru. Traka i obilježavanje jedne grupe ljudi počinje još od 7. vijeka, kad znači u Bagdadu prve grupine ljudi se obilježavaju od nekih razloga sve do 20. vijeka, znači do Njemačke, do fašističke Njemačke. Sva ta obilježavanja su imala jedan razlog, znači da ljudi, jedna skupina, grupa ljudi ima dostup do nekih servisa ili ja znam, ali u Njemačkoj prvi put se dešava da znači obilježeni ljudi sa trakama uglavnom odvode se u koncentracione logore. To su bili Židovi, Romi ili već. To je znači prvi put kad su ljudi obilježavani znači za ubijanje. Dolazi 92. dolazi januar, SDS proglašava srpsku opštinu Prijedor. Sve do aprila mi živimo normalno, radimo, vjerujemo. Predsjednik opštine Muhamed Čehajić zagovara razgovore, dogovore, suživot. Predsjednik regionalnog odbora SDS Mirza Mujadžić zagovara odbranu SDA. Dolazi 30. maj, grad je već pao, do 30. maja već je 1.500–2.000 ljudi već je odvedeno, pogubljeno, ubijeno. Dolazi 30. maj, pokušaj oslobođenja grada, Kurevska četa zauzima pola grada u pola dana, ubija 15 srpskih vojnika, 75 njih gine. Taj broj navodim da, ako uzmemo proporcije, znači da nas je izginulo 3.000 u borbi, Prijedor nikad ne bi pao. Bosanska krajina nikad ne bi pala, ali stvar je bila izdaje, nedogovora i dolazi ta podvala 31. maja, dan bijelih traka. Što je specifičan Prijedor i bijele trake u Prijedoru? Znači, prvi put u istoriji jedna vlast traži od naroda da istakne obilježje, u našim slučajima bijelu traku, bijeli čaršaf, što moja majka kaže istaknemo novi čaršaf, evo ga, da vlast ne bi rekla da ih ponižavamo sa starim čaršafom. I onda sam ja objesio novi čaršaf ovako na kuću.
Ali te prijedorske bijele trake, vlast nije obilježila narod da im ne bi dala neke servise, da ne bi imali pravo na nešto. No. Narod je bio obilježen da svaki Srbin u gradu može da dođe u tvoju kuću bez razmišljanja, da siluje, pljačka, ubije. Znači, to je bila dozvola svakome Srbinu da bude vlast u tom gradu. Ne samo vlast, to je prvi put u istoriji, znači da je jedna vlast dala narodu svome da presudi jednoj grupi ljudi život ili smrt. Zato je prijedorska bijela traka specifična u istoriji, u ovih 14 vijekova. Znači, i sad što mi obilježavamo, mi u suštini obilježavamo što ta ista vlast ne dozvoljava nikakva obilježja, nikakve sjećanja na žrtve do unazad 10 godina. Unazad 10 godina, znači 2012. kad Emir Hodžić stavlja traku na ruku i staje na Prijedorskom trgu i od tada je počelo znači obilježavanje i to je obilježavanje znači negiranje. Jer negiranje je drugi genocid. Srebrenica ima memorijal, ima sve, ali hej, još uvijek se negira. Prijedor nema memorijala. Još ga, on je negiran, ali ovo je još jedino ostalo za sada i naša borba da održimo to sjećanje i da se borimo protiv zaborava i negiranja. Hvala. Ja ću mi zaboraviti svi 7 vijekova, 14, a prijedorsku djecu ne mogu nikad zaboraviti ni oprostiti. Ovo je citat, datum 31. maj 1992. godine, 8 sati i 3 minute, radio Prijedor. Građani srpske nacionalnosti, pridružiti se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ovim ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvesti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom snosit će teške posljedice. Tako je počelo ono najgore. Tim riječima se radio Prijedor ozvaničen je zločin zastrašujućih razmjera koji je počeo na današnji dan prije tačno 27 godina. Zločin čiji su epilog 3176 su ubijeni nevini civila, od čega 102 djece, klanica i užas koju je u sistemu logora propatila 31.000 ljudi, paljenje, silovanje, ubijanje, sistematska protjerivanje Bošnjaka i drugih nesrba. Grad je od tada ostao bez 95% nesrpskog stanovništva. Potpuno istrebljenje. A sve je to počelo na današnji dan. I epilog svega je Tomašica, najveća masovna grobnica poslije Drugog svjetskog rata. Stid. Šta je to? Šta je stid? Kakav sram? Dok danas polugetozirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom iz bašta, kafića, smiju im se saučesnici zločinaca. Dok ljudi jedni uz druge sa bijelim trakama obilježavaju početak masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče, braćo i sestre, slavilo. Zamislite šta se slavilo, oslobađanje Prijedora. Kaže, šta se slavilo, za urlike će zdrav razum. Slavila se godišnjica oslobođenja grada od muslimanskih ekstremista. Dan grada, rekoše oni. Zapitajmo gospodu iz Prijedora, je li to dan kad ste ozvaničili ubijanje 1000 svojih sugrađana, među kojima je i 102 djece, kad ste protjerali logore i strpali 10.000 ljudi? Je li to dan kad ste ozvaničili pljačku
paljavinu, nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove? Jel to dan kad su vam monstrumi postali heroji i branioci? Jel to dan kad ste obrukali sebe sve do 6. koljena i kad ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje? Jel to dan kad vam je na pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruke bijele trake, kako bi krvnicama omogućili i olakšali ubijanje i silovanje? Jel to dan kad ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja dan do danas usisiva sebe i sve što se kreće pod kozarjem? Jel to dan kad ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata? Jel to dan od koga vam vaša djeca po svijetu spuštaju pogled od sramote i lažu odakle su? Jel to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako ćuture se upisali u četničke krvoloke? Šta li slavite i obilježavate? Da li svoje nemoći, bruke, jada i sramote? Pogledajte i promislite, četvrt vijeka Toskan, 102 ubijene djece prijedorske. Nema svoj spomenik. Nema dostojno ljudsko obilježje. Ništa zato. U prevrezenoj realnosti dželati i ubice su dobile svoje obilježje, istorijski pomjen. Naime, ti dželati u bivšem društvenom dobu Trnopolje, to jest gdje je bio koncentracioni logor, gdje se nalazio jedan od najzloglasnijih prijedorskih logora, otvorena je spomen ploča poginulim vojnicima Vojske Republike Srpske. I zamislite, gdje smo mi ležali, njima je otvorena spomen ploča. Koliko čovjek mora da bude bolestan da to uradiš? Zamislite spomen sobu posvećenu snagama Wehrmachta u Mauthausenu u Auschwitzu. Ne možete da zamislite. Da bome da ne možete. Zato u nas može sve. Ali ima jedno. Djeca. Ubijena djeca. Djecu im ne mogu oprostiti sa identifikacijom ili bez nje, sa spomenikom ili bez njega, sa poklonjenjem ili bez klanjanja. Ubijstvo djece para vasionu od pola i neoprostivo je. Nermina Bačić imala 6 godina, a Nermin brat 12 godina. Kad su i vojnici izveli na streljanje ispred porodične kuće u prijedorskom selu Zecovi, na kojoj je bio obješen bijeli čašaf, Nerminu 6 godina i Nermina 12 godina. I tako, draga braćo, 102 puta. 102 puta. Ne znam kako vi, ali za mene nema oprosta. Selam alejkum. Ja sam dugo volio od ovoga da ovdje nastupam na ovakav način, na ovakvom mjestu, ali sve toliko godina i pošto sam sam učenik toga logora i svega i danas sam nešto našao što me dirnulo malo više nego ikada i to od čovjeka koji nije musliman, koji se bori za nas malte ne više od mnogih nas, bori se za istinu. Njegovo ime Dragan Bursač, novinar, on je skoro bio na Facebooku Senada, znate ga svi, njega progone sada njegova vlast Republike Srpske, njegovog nastupa, zbog njegovih govora i zbog onoga što on govori, a on govori istinu. Pa ću vam prenijeti nešto malo današnje. Sve se svodi oko te djece male. Oprostite malini što vas nismo umjeli zaštititi.
Ovu poruku danas su postali građani i građanke Prijedora u Kozarskom Vjesniku ispod osmrtnica za ubijenu djecu ovog grada. I to je veliki iskorak i za građane i građanke, kako stoji u potpisu. To im je kao veliki iskorak što su mogli da napišu poslije toliko godina istinu. Ali za Kozarski Vjesnik, čije je uredništvo, sjetit će se mnogo, prije 3 godine odbilo djecu Prijedora da stavi na svoje listove. Tako je, odbili su praviti postaviti čitulje. I onda danas čovjek otvori novine, pogleda, vidi osmrtnice i vidi kako se taj apstraktan broj od 102 djece pretvara u slovo i riječ, u mnogo riječi, u vlastita imena djece. Da vlastita ta imena jesu imena naše djece, to nisu puke apstrakcije izmaštanim pojmovima dokućivi ljudskom razumu. O da, i tekako, sve je to jasno i stvarno. Jer kad tim osmrtnicama možeš da pokriješ pola Prijedora i kad je polovina i njih i bez fotografije zato što te bebe nisu stigle da se uslikaju, zato što su bili mladi, kad su djecu prije smrti oduzeti i uspomene, onda čovjek naprosto zanijemi. Onda shvati da u rukama ne drži novinu, Kozarski Vjesnik, s tim se oni ponose što su to uradili, što su nam samo osvjedočili i pokazali šta su radili. To ne znači da držite komad hartije, nego istorijski dokument bezumlja slabo poznatog civilizovanom svijetu. Kada čovjek tako pred sobom vidi pola dunuma papira sa koje gledaju žive oči mrtve djece, onda zna šta je zlo. Onda zna šta je savremenik svjedok nečeg neordinarnog, a opet tako opipljivog. Kroz glavu mu počne da lete slike od Nane, Have, Tetarević i Zecova, koja je izgubila sve najmilije, preko lige pobjednih nogometaša do kosti u Tomašice koja nam je svima tek nedavno izbljuvala istinu surovu. I danas Hava kaže za neke novine, dragi moji ljudi, pa odšla mi je cijela kuća. To nije jedno, dvoje, a jedno je previše, ovo nije 6. I sve je to počne na današnji dan, prije 27 godina, u zločinačkom programu Radio Prijedora, ko što je moj brat Jasmin naveo skoro, a te riječi su rekla i izgovorila je Senija Džafić, spikerica 31.5. i Jadranka Vejović, Rečević na radiju Prijedor. Ove riječi, te njihove riječi su bile prekuse za smrt 3176 Prijedorčana. Te riječi su sa sobom donijele ubice komšije, tu iz ulice, i ove riječi su na koncu 27 godina poslije postegle djecu, ne na srednjoškolske panoje poslije završenih škola, nego o osmrtnice. Jer kraj je maja bilo bi najljepše na svijetu da su te dječje fotografije u izlozima prijedorskih butijeka i prodavnica. Tamo su sad fotografije maturanata, to je ovdašnji običaj. Pa ipak, umjesto toga, malini u osmrtnicama i da malini nisu imali priliku do sada niti da se nađu u zvaničnim crkvama gradskih glasina. Pa se eto divimo kako su kosti djece iz silovanog velikosrpskog zaborava dospjele na hartiju i to nam je neki civilizacijski pomak. O spomeniku ubijenoj djeci u Prijedoru ne sanjajte, jer ne kultura je vlast koja danas vlada tamo. Takva je da nema saosjećanja. Ona bi da ništi, da laže i zabranjuje. I stvorit ćemo, je li to dan kad ste oslobađajući Prijedor kojeg oni slave od života gotovo 4000 svojih sugrađana, je to dan kad ste rekli ljudima budite lojalni, a onda sebi rekli pobit ćemo djece 100 i još 2 pride i smijet ćemo se i lagat ćemo ih veziti gubice do neba. Stvorit ćemo na laži mjesta za život i roditelji djece ubijeni bit će ubijeni. Oni koji nisu ubijeni umrijeće od boli za mrtvom djecom. I oni koji ne umru tražeći spomenik za djecu svoju i neće ga dobiti. I svi zajedno ubijamo djece 100 i još 2 pride, a reći će se da im budu lojalni. Šta li vi slavite, obilježavate do svoje nemoći, dio bruke, dio jade i sramote, bez sramna kajanja i osude oprosta i onog spomenika, mislite o tome. To je dan mraka, a ne dan bijelih traka. I današnji ljudi koji obilježavaju dan bijelih traka još se često teško getoizirani u Republici Srpskoj, u Prijedoru. Njihova inicijativa da se djeci podigne spomenik, dostojanstven spomenik ostala je jalova. Gradski oci čute, jednako kao što je većina čutala na samrtne krike djece prijedorske. Pa zato kad otvorite Kozarski Vjesnik, zapravo otvorite istinski poster Republike Srpske i umjesto na njemu da budu djeca koja završavaju škole, koja se žene i udaju, to su djeca Prijedora koja su pobijena tog
u tom vremenu. Iz drugog prostora neće biti dok grad i entitet spomenik ubijenog djeci ne podigne. To je jedini pravi put oprosta i pomirenja. Bez toga je sve farsa, a farsa je i ovakav život posljednjih 27 godina. I danas bi makar 102 osnovca prijedorske treba da podignu ruke visoko put neba i u rukama 102 ruže za svoje vršnjake, da se nikad više ne ponovi. A mi odrasli možemo da tražimo oproštaj i svojima dijelima pokušamo da svjedočimo obnove ljudskosti. U protivnom neće nam nikad oprostiti. Ovdje imam imena, ja bih da se pročitaju, da sad nismo sve ni znali ko se šta su ta djeca stradala. Alegić Suleman 17 godina, Ališić Anel 15 godina, Ališić Mohamed 17, Bačić Elvis 11, Bačić Ernest 3, Bačić Ferida 13, Bačić Jasmin 8, Bačić Nermin 13, Bačić Nermina 6, Bačić Sabahudin 13, Bačić Semir 5, Bačić Sudbin 17, Bačić Tefika 5, Bačić Zikr 16, Bačić Zikrca 10, Bašić Maida 12, Bašić Enver 15, Behlić Anali 1 godinu samo, Behlić Ermin 16, Behlić Ermin 16, Behlić Senadin 9, Bešić Edin 15, Bešić Kemal 15, Blažević Sula 17, Vrdar Emsur 16, Vrdar Jasmin 16, Vrdar Samir 15, Čaušević Edin 16, Čaušević Emir 16, Pjedić Damir 16, Pjedić Elvis 17, Dolić Vjekoslav 16, Turaček Džemal 16, Turatović Enes 17, Turatović Halid 15, Dženanović Ajdin 8, Dženanović Alen 4, Dženanović Idris 15, Dženanović Maida 17, Đorlagić Fehim 17, Iubović Edis 17, Forić Amir 11, Forić Misad 11, Habibović Almir 17, Hadžić Jasmin 17, Hajrudin Jasmin 17, Harca Miroslav 17, Hegić Fahrudin 16, Hegić Fikret 17, Hođić Alija 17, Popovac Adis 5, Popovac Ibrahim 7, Horozović Nermin 11, Horozović Nermina 15, Brnić Zlata 15, Jakupović Armin 14, Kadić Čevdet 17, Kadić Abdullaha Edin 17, Kadić Dževada Edin 18, Kadić Elvis 15, Kadirić Admir 17, Kadirić Fahrudin 16, Kadirić Nedžad 16, Kadirić Sanil 14, Kadirić Suat 17, Kaltak Almir 16, Karagić Amir 15, Karagić Jasmin 15, Karagić Samir 17, Karagić Elvir 16, Hedjar Mohamed 10, Mahmudin Faruk 17, Mahmudin Midhat 16, Marošić Almir 15, Matanović Ervin 16, Matanović Goran 14, Matanović Zoran 17, Matanović Predrag 17, Mešić Elvedin 17, Mlinar Luka 15, Muhić Nedžad 17, Mulović Emira 5, Osmanović Muharem 17, Pašić Sakib 16, Poljak Ilija 17, Pranjić Krešimir 14, Ramolić Kemal 17, Ređić Almir 14, Ređić Namir 3, Ređić Vahid 8, Izvanović Elvis 14, Salihović Mitet 15, Salimović Elvir 17, Sjetić Edin 17, Softić Veli 3 mjeseca samo, Šraka Mirca 17, Turundžić Almir 17, Katarović Amir 17, Kukerić Stipo 14, Vojniković Sanel 15, Zulić Admir 17, Žerić Armin 17. Umori se čitajući, umori se gledajući, žalost je velika, a to su sve oni tako sa hoćom poništili, pobili ljudske živote. Ja molim dragog Allaha Đelešanu da ovoj djeci svima stradalima podari džennet, da im oprosti grijehe, da ih uvedi najviše deređe džennet, a da njihove roditeljima da sabor, mada je to vrlo teško, a da njihove zločince kazni onako kako je, toliko je. Ridajem lillahi al-Fatiha. Hvala. Selam alejkum. Mene je zapalo kraj da završim ovo, pošto su moji prethodnici većinu stvari već rekli o Prijedoru i šta se desilo u genocidu u Prijedoru, koji nije priznat kao genocid, priznat je kao zločin velikih razmjera. Prijedoru je počelo ubijanje u februaru 1992. godine, u januaru je napravita paralelna opština Prijedor, koju je napravio lokalni SDS sa domaćim četnicima. Mi, muslimani, sada Bošnjaci,
što smo i bili do 1862. kad su nam isti ovi ukinuli da budemo Bošnjaci i dali nam prvo nikakvu naciju, pa onda 74. nam dao da budemo muslimani, što je jedini apsurd na svijetu, da se jedan narod zove po vjeri. To nema više nigdje, samo mi smo bili muslimani. U Prijedoru je krenulo u februaru i prva žrtva koja je ubijena je bio Kučković Jusuf iz sela Brezičani, koji je išao u šumu da reže drva, gdje je uvijek išao. Sačekali su ga Srbi i ubili, međutim Srbi su poslije policije izjavili da je Jusuf pao s konjskih kola i drva pala na njega. To je oficijalno i dan danas tako piše. Srbi su 30. aprila preuzeli Prijedor i krenuli sa odvođenjem ljudi na ispitivanje i ubijanje. Morate zapamtiti da je u Prijedoru ubijeno 95% advokata, doktora, profesora, inženjera. Znači to su ciljano radili. Naši neprijatelji dan danas ciljano rade te stvari, dozvoljavaju našoj djeci da se školuju u stvarima koje njima mogu da zasmetaju, kao što je nauka i tehnika. U Prijedoru nije ubijeno 386 ljudi, nego skoro 6000, to je 12% Bošnjaka od ukupne populacije. Svaki 9. Prijedorčanin je ubijen, musliman. Ubijeno je 420 katolika prijedorskih koji se nikad nisu izjašnjavali kao Hrvati do zadnjih par godina i većina je ukopana na zajedničkim šehidskim dženazama sa svojim komšijama muslimanima. To je jedini grad u BiH koji dan danas katolici su uvijek s muslimanima, a i Bošnjaci muslimani s katolicima. Nas je 30. aprila krenulo sa klanjem, imamo ovdje ljudi koji su već 24. 25. bili u logorima, međutim Srbi kažu da su oni grad oslobodili 30. maja. Šta se desilo 30. maja? Jedna ekipa momaka koja nije htjela da se preda Srbima i da gleda kako oni hodaju po gradu, tuku, siluju, razbijaju, pljačkaju, je pobjegla u jedno brdo koje se zove Kurevo, iznad sela Čarakova. Imamo ovdje par Čarakovaca naših i oni su, nije bilo 90 dvojica. Jedan od preživjelih 17 momaka živi u Portlandu, međutim ne želi da dolazi na ovakve manifestacije. Ja sam ga molio privatno da dođe, nije htjeo. 75 je poginulo, oni su 30. ujutru u 4 krenuli na Prijedor. Nisu svi bili naoružani, većina jeste. Među njima su bila i dva nerođena brata ili Tajčića ili kako hoćete od mog oca. Bilo je tu puno momaka koje su mi poznavali. Vodio je Slavko Ećimović, inženjer, karatista, nastav crnog pojasa 3. dan, katolik prijedorski, i Hadžija Mešić, inače Ismet Mešić, čaršijski mangup. Jasmin je već napomenuo, oslobodili su pola grada i čekali su da dođu ostala braća Bošnjaci da im pomognu i nisu dočekali. Nije 75, do sada je nađeno 61, 14 još nismo našli. Znači, rekao sam na početku, u Prijedoru ima skoro 6000 žrtava. Nemojte zaboraviti da u Prijedoru ima 2475 nestalih koji još nismo našli. Većinom Bošnjaka. Prije rata je bilo otprilike 51.000 Bošnjaka, znači kad saberemo 3176 i 2400, dobijemo neki 5,5, 5,6. Znači svaki 9. fali. Drugo, 102 djece ubijeno je u Srebreničkom području, 4-5 opština koliko je bilo u Srebrenici, više djece nego u Prijedoru. Ubijeno je u Sarajevu više djece u Prijedoru, međutim nemojte zaboraviti da djeca u Prijedoru nisu ginula od snajpera, ni od granate. Svi su ubijeni, znači sa pola metra, metar. Adem je spomenuo Maidu Džananović, najljepšu curu generacije, 75. Nju su počeli da siluju i ona je namolila da je zakolju. Znači, to se desilo u Kozlaku. Znači, nije dozvolila da je siluju, ali su joj ispunili želju da je zakolju. Spomenuo je Edina Sječića koji je bio prvak Jugoslavije u Tekvandovu prije rata. Trenirao je kod Nenada Bakaja koji je trenutno u Australiji i bio je prvak Jugoslavije, njega su razapeli. Znači, da ne ulazimo dalje u detalje, 31. su Srbi izdali proglas da se stave bijele trake. Bijele trake je jedno od najvećih poniženja koje ja sve mogu zamisliti. Ja stavljam ovu bijelu traku zato što je moja žena nosila tu bijelu traku, moja familija, ja nisam nosio bijelu traku. Znači, ja sam jedan od rijetkih Prijedorčana koji nije nosio bijelu traku, jer ja nisam bio u Prijedoru taj dan. Znači, do
5. augusta ili 6. mogu me logoraši korektirati, kroz logore je prošlo 31.000 ljudi, žena i djece. Ko je bio u logoru, on samo može pričati o tome, ja nisam bio u logoru, tako da mogu pričati ni o tome, ali ja znam čitati. Od 31.000 njih otprilike 2.000 je podleglo na licu mjesta, a od posljedica, tako kažu iz UN-a i naša gospoda iz Haga, od posljedica logora 10.000 je podleglo, a ja znam mnoge koji su danas živi, a više voli da nisu živi. Među tih 31.000 bilo je mnogo žena i djece i danas vidim neke koji stoje ovdje, koji su bili u logorima, vidim jetime, vidim one kojima su ubijani očevi tog 30. maja, vidim one koji su odvedeni tog dana u logoru, dan prije, dan poslije. Samo se bojim da mi Prijedorčani zaboravimo. Danas na danu Bijelih traka je bilo više gostiju od Beograda preko Podrinja, preko distrikta glavnog grada Sarajeva, nego što je bilo Prijedorčana. Mislim da je to simptomatično za nas, Bošnjake, da mi lako zaboravljamo. Zaboravljamo i ko nam je prijatelj i ko nam je neprijatelj. To će nas vjerovatno dovesti da budemo Palestinci, ne znam, još ćemo vidjeti, ali tako to ide. Danas su prvi put u Prijedoru bili zatvoreni kafići u dijelu gdje su prolazili ljudi s bijelim trakama, a do sada su Srbi iskupili huligane i lokalne mangupe drogeraše da bi dizali 3 prsta, a kad prolazi ta povorka, nije dozvoljavano da se išta radi, policija je većinom sklonjala, ali da bi vam pokazalo to 1000 puta. Zato vam kažem, ne dajte svoj ponos, učite svoju djecu, ko su, šta su i odakle su. Učite svoju djecu, ne da mrse, nego da pamte. Za jedan grad koji je dao najviše narodnih heroja, muslimana ili Bošnjaka u Drugom svjetskom ratu, da doživi tako klanje, onda ne znam što možemo očekivati sad. Hvala vam svima koji ste došli. Svi koji možete, zamolim vas da ostanete na iftaru. Mi smo se potrudili da pripremimo iftar koliko smo mogli i ostale džemate koji su mogli, a nisu s našeg kraja pomoći. Hvala im što su pomogli. I još jednom hvala svima koji su došli. Ja sam molio Efendiju da preuzme, da se prouče tekbiri i da se puste baloni koji simbolizuju te naše duše. Nemoj žarit suzama, već se sjeti dovama. Nemoj dati suza krene, kad probudiš uspomene. Nemoj dati suza krene, kad probudiš uspomene. Nemoj žalit, oče moj, kad ugledaš mezar moj. Nemoj dati
čuvaravije, zastane kraj kapije, ridva čuvaravije. Hvala da Allah u Kabuli se upiše. Sada uz tekbire, znači pusti balone i onda ćemo nakon 3 tekbira proučiti finalnu fatihu dovu, svi zajedno u glas. Da Allah u Kabuli primi danas, smiluje se svima nama, amin. Bismillahirrahmanirrahim. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.